So kabla niwapatie nafasi, magana maikari ya itura ria South Gariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga megwikinyitie wabici-ini cia cibu mwena wa Itangi mari na wetereri munene wa kumenya uria ndugamano ya mugunda uyu wa eka 17,000 igutwithanio na mamukire taito cia migunda yao ambaye ameweza kuringana na maafitha wa wabici cia migunda. Mihango ya guthurima maratathi ma ene migunda ya South Gariama megukorwo igitabanio niguo gukurana ene migunda eno. Shamba yote ya South Gariama iligawanywa, na sidhani kama kuna mtu atatoka mahali alipogawiwa asongee mtu ingine. Ya hapo atungatuki kamwe. Kwa South Gariama nego sokero renge totigwetekera. Amen. Totigwetekera tondu tugire South Gariama ne ito na kuma South Gariama nego thi matuine. Kuringa migunda iracokero ringi akoro kwi mundu gucokera migunda oke ambeje marima tuthike nigetha andu aria arenda kurehe arehe. Na waomba this time round tuweze kusikizana, tukue kitu moja, tuhakikishe kwamba tumekula huu mchanga kwanza kabla ule sisi. Aikari aya ni mareganite na ikinya o riothe ria kugayanio kwa migunda eno ringi, makiuga ni maneanire maratathi mao kuri kanju na magithurimo na makiriha mbeca kuri tharofea. Riu mubango ungi wa kugayania mugunda uyu ni andu marenda kuingirira na ni ugutumura ngui. Unakuja kuangalia mipaka ama kugawa tena, kwa sababu tayari kila mtu hapa anajua shamba yake na kila mtu amejenga mahali alionyesha mipaka ya shamba yake. Hakuna shamba la mtu nimekuja kukata, na shamba si gunia la makaa tutakupeleka Kiruguya. Ulisikia tulikuwa na shamba Kiruguya? Shamba liko wapi? Kazi itaanza, kila mtu atasimama kwa shamba yake na wale watu wako pale wataweza kuchagua wale watu wao watawaongoza ambao wako na mashamba wapi hapa. Makinyiriire ati migunda eno ni yagayanirio na gutire mugunda utigarite South Gariama, na kiria metereire ni marehero taito cia migunda yao ni mutongoria wa bururi. Niki kiratuma safia wa thirikari na GOA mage kwijiunga pamoja niguo GOA monie migunda uria yagairo aturutire title deed na record icio cia GOA. Migunda ne South Gariama ange kwa thirikari nenda kugaya guti kugaya orengi to ne twagairwo ria twakire guko 2009 mweri 19 January. Mwena-ini wake murugamiri wa atumia wa Kirinjeri Maina augite mihango eno ni gutwarithio na njira njega na ikari ya South Gariama mone kihoto kiao, akiuga ta kamiti ya watho bunge-ini ya bururi ni megukorwo makiandika riboti yegie mugunda uyu wa South Gariama. Migunda Kirinyaga especially South Gariama mambe manino kethandu mahuruke na mundu akorwo at least na gataito wake tiguo ketho na kirima kana kiruta wira wake kana uria areka ni aramenya ati haria ikaraga kana haria akomaga utiri mundu woka umurute kana rute ciana ciake. Thutha wa ihinda iraya ria gukorwo magietha kihoto kia migunda yao, riu aikari a itura ria South Gariama mwena wa Mwea thutha wa mucemanio wa umuthi kiria metereire ni mwerekera wa thirikari wa uria megukorwo makiamukira taito cia migunda yao, makirwo makeni ati gutire migunda gukorwo ikigayo ringi. Handu-ini ha Kameme TV kuma South Gariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kierie.